Драгана, последни два надпревари за Вардар во Лигата на шампионите. Како е чувството и како е атмосферата во тимот? Pa atmosfera je super, normalno. Ne može da bude loša atmosfera. Došli smo ovde, cele godine smo radili za ovaj Final Four, za ove dve utakmice, za taj pehar i došli smo ovde da ostvarimo naš san, da kažem tako. Доаѓа екипа Ростов Дон која што не се надпреваруваше со Вардар оваа сезона. Колку ги знаете, колку сте подготвени за рускиот предизвик? Pa mi nismo igrali ni sa Đerom, ni sa Bukureštom, ni sa Rostovom, tako da za nas je svaka ekipa bi bila ekipa s kojom nismo uopšte igrali ove godine, ali radi se o stvarno iskusnoj ekipi, dobroj ekipi, tako da čeka nas teških 60 minuta, ali verujem u pobedu i verujem da naš tim može sutra da pobedi Rostov i da se plasira u finale. Имате до сега, да речеме, лоша игра овие последен месец дена во регионалната лига и во четвртфиналето. Да речеме под нивото на Вардар кој што претпоставljam. Pa ja ne mislim da smo igrali loše. Mi smo otvorili lošu utakmicu u Midtjyllandu, ali Midtjylland nijednog trenutka nije bio naivan protivnik koga ćete pobediti 10 razlike u gostima i otići kući. Mi smo zadnjih 15-20 minuta utakmice preokrenuli rezultat, dobili. U Skoplju smo igrali jednu fenomenalnu utakmicu gde smo ih pobedili baš dosta. Cela utakmica je bila u našu korist, igrali smo odlično i odbranu i napad, tako da ne smatram da smo bili u nekom padu forme. A što se tiče regionalne lige, to su i onako utakmice za uigravanje. Ja to ništa ozbiljno nisam toliko shvatila u smislu da moramo da pobedimo u budućnosti ili Krim 100 razlike, nego da odigramo i uigramo ono što će nam trebati na Final Fouru i da sve devojke igraju i da osete to, da se svi onako lepo pripremimo za nešto što nas čeka sada ovde. Tako da mene to što je bilo zadnjih mesec i po dana uopšte ne plaši. Trenirale smo dobro ove 3 nedelje pred Final Four i sigurno sam da ćemo pružiti dobru igru. Најдобар пивот за оваа сезона. Колку ти значи таа награда? Pa pre svega bih da se zahvalim ljudima koji su glasali i da se zahvalim mojoj ekipi koja je učinila da budem najbolje ove sezone. Na toj poziciji, bez njih stvarno ne bi to mogla da uradim i to nije samo moja nagrada, to je nagrada svih nas ovde. Ростов е екипа која што е составена од играчи кои што се познаваат доста добро со Вардар. Има неколку од поранешни вардарки играат, се познаваш со Булатовиќ. Кои се најаките и кои се најслабите страни на една таква? Pa definitivno ne mogu da, one su stvarno kvalitetna ekipa i ne mogu da kažem da su negde slabe, ali ta njihova kontra je, da kažemo, imaju najjaču kontru od svih ekipa u Ligi šampiona, tako da to moramo da sprečimo. Ostalo sve, to je, odlučivaće stvarno jedna lopta i vidjet ćemo, bit će stvarno teška utakmica, tu nema šta da se priča. 60 minuta moramo da igramo hladne glave, da budemo čvrsti u odbrani i u napadu, da bi ostvarili rezultat po koji smo došli. Има ли Вардар тајно оружје за полуфинале? Nema tajnih oružja, tu smo došli, igramo ono što smo spremali cele godine, što smo radili cele godine, tako da nema sad nekih tajnih oružja i nešto, to je to. Hvala.